Misherure muriazo muyiguze murigurwa gweni abarushabo twereze abarushirira tuzore abarukuguza twigurweho abana babahamusha kutabuko gusekwa mumiguru banyuma kamoito. Amina. Twena twemerere umuntu wena tabishiza kama bwatanga umwana muto tarutakaje yabasha yishira yaba kumugisha abagirenga abakundo munga maburu mugereje bwa Yesu Kristo kuyaragira neza kurengera abantu okuyahanda abana bakazira ngo bamushikaho no kuyarize abantu bone bakoze y'abana b'amanyakiri mare okuyarike turu kwa bene bakuri cyakose abuko bakabumbatira bakabunda bakanya bamugisha ntabwo cyo hati utabanganza kureka mu kiretse cy'ukwarusha kwakira abana banembabaza kumatara ukono yembabaza akabaho gushaka kugaragaraho no mugabo mukamwe ubw'urugero wenda tukiriza kimwe tutadecyo muri kurengera abana babaza kubona Kristo yagambere kandi tukubangaza waruse mu rugo rw'imbabazi ubwo kureta abana babaza kukwera ntabwo cyo twera tuziye twino kwikiza no gucureza tugendera hamwe y'ubwambere ndahanga ntabwo ushoboye kubona ndahita umwiko sima no gucureza kuzakwenda tumanye babaza kandi kwikiza wongera ku manyoko kandi baza kukizuka kuri mikoro bana ba bazaruba kabiri bahita
abandi mushitame kuri kabema n'abasenzi b'abandaba bakumebereye abema n'abasenzi b'abandaba bakumebereye abarukundo munonga mwareka abana n'abakwaziza mwashobora muri Yesu Kristo babikirize abayuri byabo bameze kubera abayikirize cyangwa bamukurumbe bamugataho kandi bamurura kumukama Yesu Kristo yaragise mugiye kuba hano n'umugisha ibyaragise wahawe akora gukora kubikiza kimwe nawe uko Kristo yaragise na imana y'abazima b'abana mushimye kubaragara kizuba kuri abamigana kuba biri gasanga n'icyo bakakora isinzi mu cyane cyo kwera kandi bakorera ndegera cyane nicyo kuba uzangi umuzina y'abana umukiza cyane cyane cyo n'imisizi n'ibyo cyayo abone ko tega kwa no kwendeka kumuri ngo mureka kukurara no kwakubikiriza amategeko Loikiza ishimwe kuzibona mwanya y'ubudezi nase dusobanura mweka mukaba wetu wazira muri mushishire uwendere abimwe kubera akabazo bya kutura abamba bashaka yafa yazikwa yashimwe kuzumba aje cyakishwe kumba yatemwe muyo yashimwe kuzibona ishimwe kuzibona ari ari kutura muri Afurika loikiza mwe kubera kaniseka kubera wakaza kubera usasa wewe uzoga mbere n'amagara ngataho noyita obaswa ikizoko noyiza kwera nakunda enukwera nukoro bibira bibiri kandi bakigera muri yona y'amagara gawe nzima mashu shabe I have one was Chavo is a man of Toya Fuku. I know Mutusia, or you should say the way a board of Kumuru, but you boy with Kumuru, I don't know. Over here is also the man, but when you want to start against him, I don't see what. However, when you are not going to look at the way to Shabra. Ubahezi tabu chuno yuko kunehema tabu abemba wasawe ayo kamara n'usimwa urukano tajikiri tidona obusinge obutabaho amina ayarango shobozi bw'utaho sima abo kumwana wa Yesu Kristo wakunda munoga kashesha meze n'ishaka yo kuzwingi yaruguma barwo sasire batatayture y'umwana kweshegereza burabita Cartoon apangiza tu yumwana ni yumo yukwela cartoon akangiza tutaho tutasigugana bya kusuka tutaka mesoko musharaba amakuru gacu tutakwa twashobora kwabya kugeza Yesu Kristo abambiwe kandi kwa kumana rwana Yesu nebi na stanasi urangurwe ariyo mwiri umwe sigwa Kristo ebiro byona ibyamagaraje amina waje cartoon nterunga akuna urani abura Brian Mureke akuna umwami abura Brian Mureke kandi aparaje mbere muri Israeli
Nakunda abiri kwa tsiku ziragata akunda abiri kwa tsiku ziragata taitwe nibyo mwana nibyo moyo kwera amina abagaile tutasi musubika ya Kristo kandi tutaka malisoko mshalaba amakuru gacho kutakwa twashobora kwa kwaje kwiteza Kristo abantu we kandi bantu marangwana nisi stana sio bantu we aliyumzana nisi kwa Kristo erubiona ebyamagara amina terungaro kandi natumanya bemweza yumwa bemundire bagatatu Wirba akorede ni kwa somo ziragata taitwe ndio mwana ndio amina wirba akoraje tutasi musubika ya Kristo kandi tutaka malisoko mshalaba amakuru gacho kutakwa twashobora kwaje kwiteza Yesu Kristo abantu we kandi barumana nisi na stana sio abantu we aliyomwira mwezi kwa Kristo ebyo byo magara amina natumanya umwami ndeba Kristo ni mure wetizina ara natumanya ni kwa somo ziragata taitwe niyo mwana niyo moyo kwera amina ara tumtasi musubika ya Kristo kandi tutaka malisoko mshalaba amakuru gacho kutakwa twashobora kwaje kwiteza Yesu Kristo abantu we kandi barumana nisi na stana sio rangu we aliyomwira mwezi kwa Kristo ebyo byona byamagara amina wote endeleza mana o mana kanika karuzi sosai kunasi Baparamaganani makumi ashatu abainekta bhago kushaba lene wetu rukundo mnoga kwa bana baba hezaro bakabiri bakataribu muri kanisa ya Kristo twena kasime hangu shobora ngo michiji kandi twena tukashingirize n'umutima kumwe amagara gabana bagakwigara mu bwatanga hati kashabe bidena mu sharabana batanga tataitwe etomiko zina ya Yesu kama wawishe yukuna kurumunsi kwa kurumiko tuhade n'ibyo tutosha sasa kisha kwiye ibyo sasa abashaka abarongo yiba uri kushunopini amina tateto mwiko kusima kwiramba abo bose bakiza abana zarugwa kabiri bakira no kwenda abana babo batasa kanisa ya kwera kwera tata tukashingiriza no kuturezi mabana bakora zifakira bo muri rakikira barazikirwa na Kristo cyane baba mutoyira bamarare mu kimugu gwekiri kandi kuba kwatanzana Kristo kufakwe babirwa kwatanzana mu kuzoka ahamheru bahinja muzi kama wabutaho amone kanisa yawe yone kwera aba Kristo kama wetu amina abema n'abazere mwegere abo mfunanizo bana abana n'icyo cy'ugarahanga tubana bayi n'umugiye n'abana bayi twawe babazuba bari kumugashobwe kubora bakirahanga bakumanye mbego cyo kanisa ya Brazil yateyeho ubaza abana bagenda kuzona nidura bababere babazuzira ya kateje n'umwana yakora ni muganga mugwami mbere y'icyo
abamanye mwabarahirira kandi abo kwenda ngo bamanyege mugume mbarete kure kurwa kandi amagara g'abana bagagume gariki kandi umuri mu Rwanda ureba ngo abana bari mu Rwanda
tuzafutandika n'ubwaburi kw'ibya mukama waitu ahambambura magana abiri n'ibirabo n'ibitabo bihango byo kushaba katwecereze tushabe. Ayirahanga ubushobozi ubona iworo kumanya mitima y'abantu bona n'ibyetenga kandi utasherekwa mbonano yona tukushaba ngo shemize bitekateko by'imitima yitu n'umwoyo wawe urukwera twena tubone kukundura kimwe tugimenti ibisizire yawe urukwera ko kucishemerere aba Yesu Kristo mukama witu. Rahanga kagambe bwamwe binagira ati ninye mukama rahanga wawe utarigira barahanga abandi nyowe ndo mukama otusase otariye kurakshane cyone kibayizire no byakwekshane cy'ikintu cyona ikiri haiguru mwiguru nare kiri hansi munsi nare kiri muze kuzumu tarbina marakano tarbereza abo kwanyo mukamarahanga wawe ntango kwani hato ora bana bona abo kushisha byabusha bakunyanga ukisyabusinge bakashatu no bakana ukabana babar kukunda bakorobere biragiro byanje abo mbagirire imbabazi ukisyabusinge enkumi n'enkumi ay mukama Kamarahanga wawe abo kuba mukama karikumbara kote nirwanja umuntu wena orkuzanza izina rye kino cya sabato ombero mukago gumukori obeno mwakore mirimo yawe yona konka kino cya mushanju niyo sabato hari mukamarahanga wawe tarikora umurimo gona iwe nari mutabano wawe nari muhara wawe nari muku wawe nari muzana wawe nari amatungo gawe nari munyihango y'umuka yawe abo kombero mukaga mu mukama yanagira gurnesi nyanja debiro mbyona akabumura kino cya mushanju nicyo mukama yarera mu kino cya mushanju kirecho akakiza ay mukama otusase ohuri tumayitu
binyo munsi Mukama ntanga wawe arukwereza ishara yo kushabira umukuru w'ihanga ayirahanga ubushobozi ubona niyo twaramangono gatebe karisakora ibyo rukwenda bwene tata tweshengereza ngo gumurebe n'imbabazi zawe His Excellency General Yoweri Museveni umukuru w'ihanga ryituri ya Uganda umbona ko tuyo mbururu kuronde ijo ncuro gumza mu businge ayi Mukama unabuto kwetenga usinge kumizamu n'entunguka ayi Mukama tukushaba ngo muhereze ukoresha ubushobozi bwa muhire ese bone kugira ubusinge yanga yona rugumira uruhoro n'itiza kandi rige kandi aguma gukorese kuretere kanisa yawe kuri mikisha aba Yesu Kristo kamoyitu amina nshabira abebembeza abandi muri yabo nshabira Vice President na Vice Chairman wa NRM nshabira Chief Justice n'abaramuzi bona nshabira Speaker w'ishengero ry'itu n'abamemba ba Parliament bona nshabira mahe na polisi n'ebigombe byona bikurura byo kwerinda umihanga ry'itu nshabira Prime Minister n'abarukumukurata nshabira Cabinet Ministers nshabira Ministers of State nshabira Permanent Secretaries nshabira ba Commissioners bona kandi twongera kushabira na za government z'ibyanga nshabira ba RDCs nshabira ba Chairman b'intebe za Katano nshabira ba Kawu nshabira abakurira ibitongore bitaro bimwe mu government z'ibyanga by'itu Uganda kandi twongera kushabira ubukiko bwa Rwangisiriza ako kubanza ka kabira ka kashato ka kane na ka katano nshabira ubukiko bw'abakazi n'ibinyeto nshabira n'ubukiko bwo kwirinda byanga byona ayi Mukama tukushaba ngo teba kariso kanura kwa bona
ubahereze ubushobozi kandi tukushaba ngo bahwere behereze ry'abantu babakwatsibo n'ubucurezamo n'ubwesigwa kandi tweshengereza ngwe dino kutina rahanga ubusinye no kwatanisa amazima no kucemanja ziryo mu buryo bigo muri itorero ryona abo Yesu Kristo mukama wetu. Amina. Ishara ebarohanengiri ibiza kushoma ishara ry'amba kurangana igari 13 wanyume barahanengiri ibiza kushoma abaine bitawe bihango byo kushaba ahamba prigani 13 byo mukiro cyo kuzoka kwa mukama wetu ayihanga ntukusima abo kukasinguza rufumana wawe wazira umunya munegere Yesu Kristo watwigurura rwigirwa magaragataho bwene tata tweshengereza n'ubucurezi uko kwota mutama yito kwetenga gukora birungi abwe mbabazawe otoko bikora nutwero mutosha abo Yesu Kristo mukama wito turane iwe kandi utegekana iwe n'umoyo urkwera gahangomwe obusinge obutawaho. Amina. Amina. Mushtame batsomere barahanengi baraha Paulo yahandikira abakorosayi ishurane ya kashatu bakutandikira mushoro ngo kubanza isya agwamushanje bene kumara y'umwazire na Kristo mushere ebyo mwiguru ayo Kristo atura ashtami arwajwa buryo warhanga mute umutuma abyo mwiguru mureke ebyo munsi akuba mukafa kandi amagara ganyu gasherekejwe na Kristo umurahanga. Kristo amagara gitu karuboneka ni imwe mu byahebwa muri hamwe nawe omusitindesa nahabwe eco mwite ebyensi ebyo mu ngingo zanyu obushambani ebihagaro okujera okubi okwetenga okubi kandi okwetenga mukokwe kandi okwetenga ko kuramya ebishani ebyo nibyo bireta ekiringa cya Ruhanga abatari kukurra kandi mukaba mugenderamu omwabire mu kibirumu hayagakiraho twena twemereye katsomero makuru marungi agengiri twemereye Injiri eyaragira ubushumuzi obere n'injiri kuko yahandikira Yohana ishura 20 okutangira amushoro kukubanza okusitya amushoro ngo igubi ekitinisa kibahariwe ayihanga akiro cyo kubanza omusabiti Maria Magdalene eja kituro kare utakasesere yareba ibare riwa kituro nabo cyeyuka yaikasigura Petero no mwejo ndijo Yesu abayira yabagira ati beye mukama weitu omututuro kandi tukumanya aho bamuteye. Petero yashwa no mwejogo ondijo kuzaha kituro bombe bayiruka konko mwejogo ndijo yatsiga Petero yamtanga aha kituro yeinama yaringuzamu yareba imyenda ya kitani eteiwaho konkati yatahamu bwanyuma Petero yeija amuratire yataha mu kituro yareba imyenda ya kitani eteiwaho no mutanda ogwameire kuyaha mutokwe utateirwe aha myenda ejo ya kitani kureka kubirwe utairwe aho kwako wonka omwejo kondijo owabanza kituro nawe yataha yareba yekiza obo bakaba batakerekereza handikirwe ngo ashebe kuzoka bafu bwanyuma bejabo bagaruka mu makagabo ntukusima ayihanga abwegiri yawe kwera ekitinisa cyo twemereye
kindi kiremeze kwera twaza kwatura ikiriza Yanike papura 206 twena twemereye papura 206 abaine bitabo hango ibyo kushaba ninkiriza hango mwe tataito ubushobozi bwona umuhanyi w'Igurnesi kandi obintu byone bikurebwa n'ibitarakurebwa kandi mukamoito mu Yesu Kristo umwana warahanisho Oyu n'umukuru nk'embaga AGM za Sako, graduations, emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngu abantu bazilebe live ninga shubutunu aha TV West utaferwa mu gishogu obwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shubutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji orabwa kandi yimswamuna tatito n'umwana uwaberagamba naramurubana inkirize karisemwe katonka yentuma ninkirizo kubatsumwa kumwe kuguyawe bibi nintigerezo kuzoka kw'abafire n'amagara gusibyo kwenda kwisha amina umushana gwandi cyo mu mashuga abantu umene mureba shimuri mu iguru muhize kigirisa ushtame Beneberango y'ubushera urukwera Brian Tumsime umugenzi John Rwaguguri abakakera kochi hamwe na Rona Shabihiru umugenzi de Rusyahawe abakinnyi b'abunga abarumuntu babishatu kurangwa amakanisa Andro na Akura umugenzi Alfred Majani ababasha muri hamwe na Namumpa Kofia umugenzi bashobora n'ishashi abawe ngo abantu bakashatu barangwa mu kanisa na boss Kambeho umwami William wa Buhimbia abakijuma hamwe na Manyababara umwami Mbavu Steven abakigana amasanga abana bano mu rugo rwa kashatu barangwa mu kanisa Tishe Anani umwami w'amafanga Abeli ababuri mukomugena hamwe na abasarona umugenzi Charles Kazingo abakinka turege kinoni abana mu rugo rwa kabiri barangwa mu kanisa Mwesi Ronald umwami David Bona abacuruma Kashongi hamwe na Maskohoku umwami Murinda George abasembaure abana bo mu rugo rwa kabiri kurangwa umukanisa Kiretwa Albert umwami Fulmon Kiretwa abakitaji kenshunga hamwe na Kansime Naume umwami wa Kandura Godfrey abakino Nsembaure abana mu rugo rwa kabiri kurangwa umukanisa Amanyadaneri umwami Akanyishka Nasani abasanga hamwe na Sima Eva umwami Bashija John abacawanye na Kinta Tureke abana mu rugo rwo kubanza barangwa umukanisa Mwine Emmanuel umugenzi Katana Kayosamu abakatimba Kinta Tureke hamwe na Kangume Flora wa Lieutenant Edward Wumshana abakarwenyi abana bo mu rugo rwa kabiri barangwa umukanisa Francis Byahebwa umugenzi William Pungerehi abanyakikara Ndijaro Ampara hamwe na Rosette Champire umwami Jackson Rubasimbera ababare Kashari abana mu rugo rwo kubanza barangwa umukanisa Bakashija Godfrey umwami Godfrey Masha abakatoma Nyakagita hamwe na Aneti Amumpire umwami Tayoba David
abarwakobo abanabo n'umurundi bwo kubanza barangwa umukanisa Karamaji Godon omugenzi John Nyabutono abanyendo Kitaji hamwe na Ambassador Esther omwami Usana Nasani ababurunga abanabo n'umurundi bwo kwa kabiri barangwa umukanisa Kakuru Moses omwami Mukongo George abashamure hamwe na Tumukunde George omwami wa Uyumba Joy abanama abanabo no murundi rwabo boko banza barangwa umukanisa Mpamuze Andrew omugenzi Alfred Sekibobo ababugari b'Mukoma hamwe na Kiza Silvia omwami mwesi James abakatarama Kiboga district abano murundi rwa Kashatu barangwa umukanisa Godwin Tarema omugenzi Godfrey Rutashoragana abamadugomba hamwe na Apofia Tukire omwami Munyankaye Godfrey abashahigomba abantu rwo Kashatu barangwa umukanisa ASP Rup Nwataho omwami James Kazora ababuri mushere hamwe na Binshemerirwe omwami Samuel Mwesige abo abana kashambya mubende abantu murundi bwo kubanza barangwa mukanisa Ezera Ampumuza omugenzi Christopher Beshumba aba Wanyanga Kashonji hamwe na nawe Nyamwiza omwami Steven Yarhanga abachikasi cyuhura abantu murundi bwo kubanza barangwa mukanisa Amoni Mwine omwami James Tugume ababenko makazo hamwe na Shiba Nwataho omwami David Katwire abikijinja Rushere abantu murundi bwo kubanza barangwa mukanisa oyinesho ngaye n'amazima ekubasa kuzabira abantu abakwera no mufero kwera na diretero mutwe kanisa akiriyo kwita kutendereza twakire dini kanije kutisi abo ebindi biranga endereza Yesu Yesu Simana Reverend Alfred na Mamore, Honorable Minister and Member of Parliament, Commissioner General wa URA, Chara wa General ya Hanaban Mwena Nyenda kutwara mugishogu mwizina lya mukamo y'ibyo tukunda kandi turinzire oturekera umwitso gw'amagara kandi no mwizina lyanjye no mukazi wanjye tiyaba umuke kuri we twarwira amine kijumuka kabereza abanyu kushemerwa na imwe abizobere y'ibiro 20 no kusimaranga munonga nani kushaba ora washitama n'umuntu wene network nawe koro tagira kizibwa rawo kushitama mu kanisa ubundi akagira kizibwa kashitama no watene network nawe ukakora wagira umugisha ukashitama n'umuntu wo kubasa kwata umungaro kandi ukamureba amwisho mukwata umungaro mureba amwisho mugira uti nabwemba bazarhanga mukwata umungaro mureba amwisho mugira uti nabwemba bazarhanga mukamazimu aza Ombyesho Korebi abo kubanyoni nyenda ko kugamba bikeka kiri umureberezi Yesu asimo kumuramareba namwisho Ombyesho Korebi icyacenana na mushanzu azi cyoka cya Kashatu kigira ngo haleluya haleluya kasime tateitwe kandi singize n'umwana owasingira upfa hamwe n'umwoyo kwera
otokundana aleluya aleluya kamugisha yaba wakireba nicyo cyo kwenda kwesomera cyonka rero kakira ngagamba bike unombe okubamanyisaga omuleberezi waitu wa North Ankole wa kashatu egini Easter ye yokubanza omuleberezi waitu we n'omukazi nambwenu konka n'okugira ngo Abafrika twanga kuhandika konka tukahandikire ngu omuleberezi waitu wa kashatu ebiro 20 by'okwezi kwa kana Reverend Alfred na mama More wa Muhozi nibo bagira Easter yo kubanza Emmanuel Cathedral ekyo temba bazarahanga nani kushaba mwana bishop ngo imbere twakire ngo mukazi wawe cyane aza kureke twemere twakire bishop yeso abemere abandi akomere twakire umureberezi we abakaikuru baitu omukuru Verna n'omukuru Manjeri batsinga abo ko batubagisa mukono bo bagumana bahuba mbandero mungaro zamani itoba muto atugarre mukono hansi ko kabo baguma mukono yabo mbandero mungaro zamani munoga mukamasimu mbenu my lord bishop abantu ninja ko bareka tikwenda kubanjura konkana ninyenda hati twashitse bweni nyowe na ekine kiro kikuru cyanje cya 61 tumunteraho mungaro ekiro kikuru nimanyisa cyo kuzoka mbweni hati
reka tandikire aharigana uwashyikiro kikuru kigana ndetse mukono turebe uwigana roho taro uwashyikiro kikuru cya makumwenda ndetse mukono cya makumwenda cyo kuzuka aroho bitu kare uwashyikiro kikuru cya makumunana ndabava ndetse mukono makumunana no kweyongerayo mbatero mu ngaro z'amani uwashyikiro kikuru cya makumushanju no kweyongerayo ndetse mukono mate byo tsima Yesu mbatero mu ngaro z'amani uwashyikiro kikuru cya makumukaga amuntu mondi kweyongerayo nanye nemutya mbatero mu ngaro z'amani Yesu asimwe uwashyikiro kikuru cya 50 no kweyongerayo 50 no kweyongerayo Bishop Ntwari mutero mu ngaro z'amani uwashyikiro kikuru cya 80 no kweyongerayo mate byo muri kira Yesu kuye baro kuturinda mbatero mu ngaro z'amani uwashyikiro kikuru cya 30 no kweyongerayo aha ingaro z'amani uwashyikiro kikuru cya 20 harimo barukubiha harimo bakubiha ecya 20 tarho no kweyongerayo aha mbona washyikiro 10 10 no kweyongerayo nawe ndetse mukono tutendereza Yesu asimwe twaza tutendereza msima rahanga arho kumwe ogumwe nujira bazo kukanisa y'abana katutendereze imyaka y'ibyo yona abajungu bagira ngo you qualify to die. Whoever is born qualifies to do what? To die. Yes. Yongeza kumwenda aza mawa ngo mutembiza najeta muterere uweshemo mu ngaro nanjye wazo muri mucyenda wewe twaza kutendereza tukutendereza kongo mkurumanje rogu mtumutabarsya ati rw'isho mukanisa rahanga ya mpagandi mani yeshi iha mugenzi wargaho tukaguma ndushabana we mbenu tukaguma ndushabana we n'abishimwe bakazaye bamutayayira mbenu Yesu ya muhamani yeshi ashi Yesu nahereza mani mbenu mureke tumutendereze bishop msima rahanga ukhereza mani n'ugumaho tukutendereza Bishop kwara bahumanya nubaza kuje kugira kimwagamba umukatwe ndakusima ranga mnomo mbenu mukamanje mureberezi niwo kuje kubakira abantu babanyonaza gamba bike ibintu kutabarutse kanisa yitu ya cathedral ebirahanga turabizimu urugo mwako ngo gutandika mukama tukorera ibintu bikuru birumune cyanyuma abazuma Bishop we cyeka ya Yoweri na Esther Bartamwebwa ashiranga tukorera ibintu bikuru byondo muterera ngo mu ngaro zamani munonga tuhereze kiro cya Mariamu icyo mukiterera mu ngaro kandi cyahwaje kandi Bishop ito tukacwamo ngo kiro cya Mariamu kire tureke kumanturya tukagenda tukaburwe ngiri kureka tukatahungu twine kutaho kijutso ntukuratira uwishimwe Verna ikiyateyeho nambwe Verna
omanyingo baharabawe bateri hwenju ya Mothers Union ahaifaha hwenju ya Mothers Union eshakaiwe hati ne etsigeizo kukingwa no kuterwa kipande ereka kumaneta ize kanisa ya Kristo bwena ba Mothers Union batera umunga ecyakabere kiranga tukoreire tugizire mishanungi munonga kandi abantu bajunwa nabandi bagaruka mu magara nacyo tusimira ranga nacyo muterera hanga umungaro munonga ecyakashatu ekihanga tukoreire abaherezege bakeshumbyaho bagenzi babo ekikoze kizo burisa zikahinduza mutubahereze biconco nambwe n'abasingire bagenzi babo buruguredi tukabahereza ebiconco kandi babitwara nacyo muterera hanga umungaro tukakikora ekindi my Lord Bishop ntukusima munonga ekinaniye no kukitendereze Bishop kwashikiraha yagira priority ye no kuhunduza cathedral mwene cyo cyo kutendereza azo takatendereze banzoreba hayiguru murebe yo nyabara mu muharebe kora rebeyo ogaricho rebe retari kora rebeyo ogaricho rebe tebeyo mburuzi kora rebeyo ogaricho rebe podium hati nanya kunguza mwenu ushuti turumwenu kahanchi azeji nendozo kora rebeyo aho harwete benche ezindi zashita mahwaba inoshuti nentebe kamukaga yaza nazo nendozo ibyo byona bigira Bishop kugira ngo turunduzi tumureka tukamutendereza Bishop yebare mezi bashemeza kenyebere Bishop emeza mwagirebere muri cyo tendereza bashemerwa habukunduza tukutendereza yebare Bishop tubaire tujya gushomera mu kanisa y'abana ku kanatina namushaba yankiriza tubaire twino mucucwe kanisa giteka hoire ukatugizire tubona abantu barahanga abamwe barga Kampala abamwe babiri batakarebere kanisa kwihunduzigwe tubate kuri yababure kureba iki kanisa yabo bwene mukidero umungaro Yesu yakikora nacyo kandi my Lord Bishop rahanga akakwereze mikono abo kuba nakunda yarabomuka yo mugenzi yo Wilson kaguhangire n'abana be manje tusimira rahanga Yesu asimwe Bishop bintu noja kubigamba ungani nyina kubagambira ngo egitari ne mugenzi kaguhangire we no mucyara we utaretse haza nentebe nemeza nentebe z'ababuruzi nentebe zona ezona nizakorwamo haza na tarazo ijya hanze bari tumureka tukatendereza ijoka Bishop nani nshabatendereza ijoka haza na yitwe tukaguma tugiburire ngiri my Lord Bishop n'icyo twakwiye gukora obuta abashema abakristo y'ababurire ngiri uko tumwemerera tukatendereza mwemerera abashema abatahana mangero tukutendereza Jeno mujira no mutabani Nicholas bateri mu sente kamiliyoni 200 abako tubarazangire 200
n'ekituuti ekyo nikizakurugaho entebe zoona nizizakushora zoona mbwenu sampo n'egyo hati yaba bashitamire Frank Holi n'oweshemwe Kamishana General Holi hati ezo nizo ntebe zitukuza kugira omu cathedral yoona mbwenu abo tumubateera omu ngaro z'amaani Yesu abatwere umugisha my Lord Bishop nsimira abaturiire bagombeka amarushanwa ngatahiza tutwakine mukino muhango tugwine abo kwa kuno izire Bishop no kimanya natera umuranga nagira tubayitu tumukenure kanisa kanisa kugira ubureberezi kagume cyende abaturire eka ya Red Canon na Bernard Joki mbatera umungaro z'amani munongo ejo yabo ni Dasa Senti eka ya Red Stanley Kabura na Aida baryaha nabo mbatera umungaro z'amani hamwe neka ya Bikaga Yonesan wakiriho n'umukazi w'Kereni nabo mbatera umungaro z'amani ate sentezo my Lord Bishop Kurkwezi tukwa tujyaho tureba nikataha mbwenu kuka commissioner nyamurota za kutuyo otaka kasete tukakabere kango otakaza kusto mu byo mushoro kuka shaba yo kushaba kwanje my Lord Bishop ningira families za Rushere ezuru gukora Rushere ziste hamaka go kutaheze kanisa ahabo kuba twakwakira Emmanuel no mucyara wawe mukamasimo munonga kandi ubwo akatereze niyo kubikira hata katwa Mungu kayabo kumene bikirira dinari mutero umungaro zamani Emmanuel kusima no mukazi wawe Esther bene Bishop yo kushaba kwanje kugira ngo buru family etutereho enzu zo kutazi abo kuba Bishop ekigambe omyaka kebere eshatu cyabagirije kushaba ubwizi omyaka kebere eshatu all sense neje kushaba ubundi bwe nishaba nyowe Bishop yabari impimbura yabari ndeka kahumura konka ni magambere kiri umwejo mukama kibakore bwene byo tumureka kaberekeraho Fathers Union etere hwenju nayo eyayo lya World Plate aba Fathers Union mbatera umungaro nabone benda gushakara kugira ejo yo kutasya bwene hati nishaba nguranga tugire mbabazi kongeraho my Lord Bishop n'inde tukozire ishomero ryiki ya primary rikiza abana bengi tarumana no mugwire first grade yabana bari na mushanju second grade bahayo heno giro grade ya kashatu heno gire grade ya kana muterera hangu mungaro hangana tukoreye nani kandi ishomero ryiki ya Bishop Sigaruzi nari rikiza abana tarumana iziro muyu nari muterera hangu mungaro hangariyo nakora umurimo go kuburengiri mbwenu mukamanje mureberezi ninshaba kurabira bakrista yaba kurabira muriwe inshaba guteze cathedral endebe bo mutizika kwaturweho Bishop yakozire nebe byahayikuru no bireba nebi wene ndebe bo mutika kwaturweho kandi wagira siringo kagire byona endebe bo muzika kuma emanurisa ngashagatiyo nigenda miliyoni 10 bwene nabyo twabataho shagama Yesu kudukora nyenda kwendera nebirangwe bike ibirango takabyireho twende kitambara ade bintu byona bihindukire kumwaka tugene bitambara kabena ahameza bangwe nenda ho bitambara kabena echa kabiri my Lord Bishop twenda matara yaba ni production ariya yaba bageta ki Frank amatara marundi munonga agum cathedral mutero umugaro Frank rwari kamajeje benako ago rugenda miliyoni 8 hamwe na system hat twacyenebe bizindaro orukuzumura haro my Lord Bishop orebo bizindaro turuka hariya orura music system bwene nejaje ejo nibyo turukwenda nabyo system ejo nayo nenda miliyoni 10 bwene byone nabyo Yesu nabimanya
uwararaga mutindu kumanya ko kahise nagira ata nabimanya mbwenu kambaranye birambwe biteze natura Bishop White naza kushyitse umwaka kumwe ebiraro na bitanu nani nyenda kushaba franka n'umucyara wawe utarubona abiri na bitanu bikwezi kwa katanu honorable Mayor ntubete ati franka kawatwetera baburemezi naba gomba totwetera abo bantu n'abakabura tureba kamuntu abantu abo murebe mu mwabeta aha izuba ryo gusima kwa Bishop ebiraro na bitanu bikwezi kwa katanu na ntubatuye no mugenyi mukuru ntubatuye no mburuzi w'izobero naje kuba Bishop mbwene kekanisa yitu n'abashaba icyo kubanza mu kishabiri ndahanga kikizi icya kabiri mbeho ukwekunda mbwene tutakwende bisa aruha bakwende bisa bakandije ikintu cyabo wari kuza bushenyi waza kabare wareba uko abantu bari gusimbira umwaka gwa Bishop wari kwisha kuno ushanga kigenda kamana make mbwene nabatahweshaga manyowe bona re buruzi nabatahweshaga motendere n'abandi bantu mbwene nabashaba murebe mwacandika biraba na bitano bikwezi kwa katanu nakirekeraho ikindi abajudwe tugira gutera naha mbwene biro gushanza bikwezi kwa katanu tuje kuba twino guterana ku busaba diko kwa dinare yitu nacyo mucyandike mu kishabire tureke gucwa entege munkirize natura nyeto murebereze witwa twakirira abagenyaba atugambire n'ibindi simaranga mulonga bizobe tukutendereza sana Which line is that? Families nkuru za Is this one? Line no. Mcheze bachile msikeleza mbaratsikura mzee ya Easter Yesu azoke mungalewe murunesha Yesu azoke Yesu azoke Yesu azoke Easter ya kanunu zuki
umuka kanisa muriya na nzirwa Easter ya kano nijoro azaba diko ni tujya bashomya y'abana y'imyeto tubabashija mbwira gubargaho hatwumureba abatu bamanya ngo igite n'ubwenge bwabo igite tweba rero bisoko byagira igite n'ubwenge bwa Rwanda n'ubwenge bwa Ruki n'ubwenge bwa Kamwewa abagira bakataha kako bakaza kurunda iki tendereza Yesana hatukura mungu jaha Nicolas Neshento bari miliyoni maganari nyekundire atari kugira ngo bakushoboze nyekundire abo Nicolas akajya atata nyenda kora kuba kubaroho ikabu na ikenda tukutendereza Yesu ngurahanga bumba n'umuzeira bumba mukonka kasise eshishi
ukachukua tarisa na murambi ngo wirba kabura na furu cyaro abana ba wirba mwemere tukote tendereza Yesu Makagani inenemi kijani wirubarto mumai muri abashayira muyene mukagoya kuko kamuhere mwe bari kweza ba HTS mwe bari kweza na stand HTS HTS amati mwereza mwe bari ukorera Franka na Dennis abaro kweja mpinzi mukagoya mukagoya yemera banywana babantu babaisha umukanise cyangwa abantu abo abaisha gweka ya wirba mwesi abanyamuzane n'abanyamukago niyo mwana wanda eka yaskano abantu kunywana bashoma mu primary tunashoma ngo mu myaka makuru mukago kine eka ya wiba yebaremera tutendereza Yesu twenda kwakira kaya musibingi abagusiba kabuyikasi twenda kwakira family mpango yakumanya munabasi ya Kazinda na Moya na Kamureke abasika family ekampango eyagene manywa kekiyenje cy'abasika good kabuyikasi nyenda kwakira kaya bamusima yowe kamoita si nenda kwakireka ya Yokana bebumbira amakakitoka umusaga ebyo tujaza kutuza bwana n'abanzi robunaku nayo ekayishista kureka nenda kwakira umwana akarumiza yo yeje barekija okwakira ibyo mukaka hoje umwe abantu nyakuno wayibambaye bakagwe kangwera kundwera abije ayibambaye menigeka yazekire na fromoni muzaza akagwe kangwera eka yamezeke leo de mukamweka ziwe ndani kundu eka ya fromoni twakwakira mukunzere wetu twakwakira abaria mukamwita si wenu naye kambira kuruna zakuta ndo wanti na mukagani nyenda kusimeka ya general mugera izo barwanda ngerura mu muzi ya bishop bakambya ngo izobe yo usiburu kuvara za sundizo zo kwazira general mugera yoza jaki yantwara mutuduka cyangwa gihe cya general 60 bagira ngo oyihe musi tuzeni yake ibi naje na kuongonya charwa naje na koye na hospitali yo kan sitina zile mu kamwesha ni jojo kamwesha ya mwete ya mwili
hati when hati jaki oba tumere hata lino mwibintu bya zamani hata bamwe atanukomo ayaye adireta tata ayaye ya adireta tata ayaye ya jaki please atwenda zezezani kwa zuwa mwenga zuwa katika tezeze byo harane za huru akashashura kwa miliyoni mwenda mtini nyerere rasunti baadhi ya siku miliyoni mwenda za zangu kwangi yesu ni wachukua wesi kama tuweke kanisa ya Kristo hatuwe yarana mambo gana ndwele suti ya miliyoni mwesha roha nyonyo engeli toyo graduate na kinda so ya pata shidi mporo mwenda kenda na kita una graduate nga kutafuare kaito ya pata welti hati mbele tayo hoba kande kire miliyoni mwenda mporo shantu na manana ba okuye obwakangwa tsa grupo ni kwa Yesu Bero agasi mwe obunaku umura akumanya inyezo bunaku nambere cyo watu umura ahabiri kutinsa umura na kumanya inyezo bunaku na wile twenda kusibaranga bunaku omurimo wanje no kwitarira ndo zabi na wile dinendo embibo ya kale twinirwa rahifa abeshe twinirwa rahifa big and mega mission hospital rahifa na mbere ninyenda kubasha kujona yone mbone ngo kwita orukora y'umutima go kwereza y'uruhanga umugambire simatandikire rahifa twenda kusimara hanga bwa bishop namanye okutuko n'ikindi cy'uko nambo bakindura website ahabwirwa rero kandi urwo rujya tujyabana mutwaro rwanyiraza bitanye kandi urukujya atananyaza kwitara imbu ukora umutwaro no witara isente zo zazagenda direct account DFC uri atonde branch ni ndako bashaka kumujyo kuhereza muhe kandi mutakweze uri kuza kugira mu magoba kumara bene mwenda ko makaganyo gakomeye mwegendeseze munongo nifunda mukaye kugira ngo aho rufutana ho kwenda kwi wabaronda kutugurisha mukaye aho utaragamo utahota kuteka teka kuza ikirekero nicyo kutanga ikirekero ko nicyo kutangaza wataka sumuka wa mbere ugiye naza kutahira Chigwa mungera kuzashire ko garaza tutatu abo kwatini Easter tebo tatu bimbo waho kwa hiware hiware umwenda mbagambire mzeyo star shikabdini masu star yo kwata star kad nyenda kureba korum kwigereza aba korum kwigereza mwaika istanije abagore mezi mwaika bagira ngo hende zirara zitsuka umushanje kandi yende kurara hakarare mimize tata huciye mu cyamashate kabeta terire gere twenda twaza kugenda tugende star 291 ash abokeza plus 3 enter 3 neza kushaba to enter merchant code 26 nabatsiga tugariteyo kare dial star 291 ash echo watches select pay merchant aho waikao now enter merchant code niona za kusoma 264187 tujende confirm payment no slow
the network is slow. Sorry. Bueno ha ningira ko wabandika nakariro ko kachukora when you settle dokana. Dial *291#. Application is done. Uje merchant code, then you will do it on your own. Merchant code is 264187. Katandika account number. Katandika account number. Why kayo kukwenda kuchukua? Bank transfer 903 00 24 14 08 08 atanu mukaga. Ejuneja kuletera North Ankole Diocese Mission Hospital. Account number kani nina nisho. Jigaje. Account number ni 03 00 Biblia na nemwe makumiana chanana na itano mukaga. Sente zuwasta yo zibazaza director ya account eyirwade. Account name nwajeta North Ankole. Esente kuroja mwakora teza yani jakuletera North Ankole Diocese Mission Hospital. Ndiye ngoma zini. Ngoma zini. Merchant tunajua. Merchant code na wajangu ni 264187. Merchant code. Nyenda kwa simra umurimo gukuriyo gukorwa aba family ya Nyiyo babagire. Tuenda kusima Nicholas ukunda beishe. Ukunda beishe. Abantu babinspire. Hata Nicholas na manyama na beishe James agatera ishudere. Kuya shiraho mfiji ya hurra katata kwa tsire ya herzartari. Kwa bere kigomuka twaheza kuzumuka twarga ha fiji yagira tumungambire mirumwe etikeire umukanso. Atani burani yenda mu ndikore ahabwa kata. Okuyatinga yo system ayahoreze by technicians bashiraha nabaza kutamu screen zisha mweneza kuzaharia mweneza kuzaha ina bwe hata uboro yukuza nsiteki okuyana gamba n'ibintu bibiri tikamya mu bibiri byoka ekigacha wera kwenda kusimba mukisa kwa umanyi mukisa kwa umanyi Shagwawe kana tikimira ranga rango kushashura hono reba ote teleza eso eba gangwe byo etezo kutsana barega yeso umsai umnasisa Exia, extar Peter, ebindi no Peter. Konka eturuza gukora ebisya. Echo kubanza tuza kumbeka enju ya bishop. Kandi nyenda ngo muntu ya ahamyaga 50. Nkaga actually, nkaga abukuba nkaga ngo nisa generation y'abazira aba bangaga neshatu bamucyaba ya. Atabo nyenda kushaba mu generation n'icyo kujya kwika hasi abari kutunga imirimo wabo bone abanje atabo ribanyenda ngo yo project bagire igere mu nomo kandi nyenda kusima muronga owishimwe Toyota Mai yekirize okwebembera group ejo
mweje twatse aha mu Mungu ukati kutandika mu Mungu ne iwaro hati bifiti umara aho kuturarigiro ekindi kitari kuzakora tuza kureba ngo urayi twayombeka henju ya hati yo mustokinga imyatsi yo mukindi twenda gutorunete z'amatetu star turebe ura ya rukumi nyingi kumisha ijuze kesande bayibaza kutwafukama n'tankartano izo umuteka yi ameza tugaine agokora irrigation ministry of water yone kora pipe wakidu kucheza etereza bwa budget consequences zirumu kokatiza ko shingire tuza gukora ubunyatsi bwo kwetendesa tuja kutahendeza amategeko tukamara tankartano izo rastaiz aho kuturarige tuja kuza aha bishop's office atorwe bakabumba ko kari ne kansegi na bwa office buriya tibyakijwara hati the next step particulars na bishop's office kana nienda kubagabira mufitantiro mu wa basari scheme hati munyingambira mu bitabashere abarikumanya niho kweshoka buranti yo kubanza tukazihabwa ha Reverend Patrick Were muwe yabere ariyo mwaho yo muri Sabaidene zoki yaiza kuruma zikatwekwa bishop wetu niho kweshoka buranti ngane shoko mwendo kumawe yabera Sibayizi ngona bene shoka gicho kweshoka buranti ne kanisa wenu yirakarakagira ngo barukushana ne ubakiriyo abino wengi onga batine sente zo kubahera wena hati mu kwatire habo ino wengi abako excel na academically onga batine abatine support yo kuzana ntabwo tutantire basari skill tukugambira twanditseho miliyoni 10 kandi bagenda tukora course of paper na guidelines no horatunge ebitari mu mbi ebitari mu wishintu ebitari mu wanyina rimi just embabaza akafutora no mwana zikamuihayo zikamutwara university akereba rya university aine privilege ziteza abandi just abasize vacancy ubuntu batwaye vacancy yo gutuma etari yo gutuma Mandela kagira wagamba no muntu mu rumi wa kwetegereza ntizo mutu uko wagamba na mu rumi wishinda nyina zabuta wene nyenda kwashora mutumbeke kanisa eya mutuma na muri nyenda kwagambira mu barangitize kanisa za betungura zitumbeke kanisa mutuma gwanje abo batka Bible eyanje kandi tantiru muceberaje oku ekeyumba ko rusara kunaberenga naye baba Freeman Gwendwa Ezekiel Kangoko kano ndocho kwa kubura the following day na nsiba this is ngwate Bible chaje entezwa basho Bible brangitezo zikombeke kanisa mtu nabo twatire wabo nyenzi yawe kwa kanisa cyangwa tuzomukaruru obwiro bwinyo kwitsimba tsukizo nabari kwitsimba tsukizo no washoboza umuntu ntibamanisa ngo kwitsimba ntibamanisa ngo ecyanye nyoreke ideas zanjye nebete ngo bikwenda gukora abantu then abantu umuntu yiko retreat yo gukora no wara dirota wara kwebembe mwera teteze ubunito bahagise Oruiho kartoka wiho kartoko katera no kabeja kando kongera kasore kazangu bangu ahamwe mukapuye nene kata kwasa promo na wewe ni mbeshengereza tujomukaro ka jovarse na Rusi ayatsinze jovarse abari bakora menta ukwitsimba chaka twena mureke tuiwe ora leo tobu ya tamwa kanzari kandi haramuna spices ezi ya tamwa hanwe mu kutira kutware haleluya kandi utakaza kumuyori mbeshengereza tugekemwe tugekibina kimwe tukatagura kandi tutatera bisabantu kuitasi wewe bari mnonga imbeleza Easter
no kuzoka kwa mkamaizo kwa leo kusi mukama sibo munonga muterera ngo mungaro nsimiro mureberezi wetu okutereza na road map no kusimbira abagabikozi we ana hamwe no kuhabura aba ebiturukuzamu kandi turika kanisa mayiro bishop no kushaba ngurahanga torane abar kusima ambo no weshimwe rusi twakushemerwa kama sima munonga bakutero mu ngaro zamani ngambra radiyo twashemerwa bwe twazo kiteka tekera okubura ingiri tutakishongwe batugambira ho kwaya y'abana bitwaha nanyenzire gutubarebe tubamanye when my Lord Bishop na new consultation ubundi tubaza kureta bishop uzabatakikiriza mu ruhanga ukaba n'abana banyu bekiriza mu kuburengiri when tubaza kubeta batushongora mu kishongoro kimwe banyuma twahurengiri ikishongoro kimwe yino kumanya yaba no bor ready na ryo botar ready nebaza niwe zigaro abantu muyije kama simu abandi bantu bacisha amazina kanya sigero na drum harko yo arum harko witin chinani ni yashongara na mission kwaya tuine oksimira mugenzi witu Isaac SP Isaac kanzira ka fure ka warwiro mukumanya tya kana no nimbire risoba ntibeka mwena mwishe mutwatse mwishe tshebero kama verzish Obama Gala
Iwo musisi mukamanda kweta Iweraka Esechinewaho Ojenenawe Omukamawe Ojenenawe Eliyoneli Eshadam Mbatero mungalo nyabara mutwa shimerwa Bentwaza kwemerera tutekatekera ukuri kigambo cyarahanga tushomuri cya kinana na mushanju zabati ishanju na munana rwada twemereye twena ishanju na munana Dambane tungia kasheshe mkama habugo watelezo munchagukura Tezo rwa rwingi mkama rw'inyuma yetu iraka ryawe ry'imbabazi yogimu twakwebaza tutera ndaha
bueno pindu mfurege ukora bumwe bwambo byawe hagati y'umutima w'umuntu no mu mutwe gwe hamwe n'inama nyingi n'ibintu bingi ukatubyona biri kugasha wewe muri ugasira bagenzi bande ukubahwera no kubahumuriza umuntu wabo wo munda ari isubwe Yesu Kristo mukamawita simu yakiro kuyara turhanga simu yakiro kuyara goroka mwana nazo mwakiro kuyara kote endeleza Yesu Kungane wasaka uyu muheru amuherwa magaraga utakutimana yes ningo bakungurira konka twena mutiyagira umukisa ko kugaraka kushoma eastern vision twena if so mukamasiba nicyo nukugerera mu burizoba nizoba ryaranga kandi n'ibyo mutano mu magaraga we shouldn't take it for granted nuko tuye ine cyabiri go to kutwara for granted ukagenda nijya utosha Easter kezi true konka tikezi eje kanisa nyusta konka tekushako kweta nawe jeji Easter neyembabazi oguno mwaka Obembabazi, Obumaka, Obuchusi, Obumaka, Obembabazi, Obumaka. Wasigira mshimerwa John, nangasimu kutabarukwa. Indeed, hangano umhemu, nayebaru kutagara, nayebaru kushaba. Ebigambo bindi byaganduwe kandi nibija kugambwa gonkana banyenda ngo musamalize byabo kuboko baraze mu kanisa kirikiriga nabani nyenda kumfuza funze nti mbere za simu yora tahenda bora yego text turashome kongo shite simu negira ngo Yesu okutwera umuhanda musi kiganiro kuri yaro Yesu okutwera umuhanda musi Yesu okutwera umuhanda musia buhash bisho kujitwa tasembikira alicho bit baka ground y'umuhanda musia nuko umuhanda mukuru kababiheberagira Musa yahereza abana ba Israeli beragiro anaye for anaye atus for atus orsobyeki atumureki akonjeki orkoreka korweki ortumureka korwati origirata itwe yatangura n'abana bete yatangura n'abana betama yatangura n'imuzabezi twabusha owagira ikibindi n'umuntu owagirishe n'umuntu ekyabagwa n'empaya ekitwa n'enini ngo nohongerere ikibi cyawe entezifera busha bwera tente nefere kime kugita ekyo Yesu yagiho yatwera umuhanda musia Yesu ufite umuhanda musia chano kwenda kuberusia okuruto mu context yanyu kandi berusiyeho omukazi yaba yo mutweta kunywa amategeko Yesu ufite umuhanda musia bwera
when hate ensonga taziraho ireho emitwe mukagizamu kandi amatemu ambanyo kandi intete zazimba muhamu kandi akamushaga batazakomushaga Yesu akatomuhanda musi etokoro kafumanye cyakiriho Yesu mwana Esagamaya yahinduka yabaruya yatagurugwe haraguye kutungura abantu nente bazi ko tazazibamo bweneza beze zimbaza kaza hindi muzimo babere bazabana no murakoze kandi umanyana hatu wakuratira hate saheje ko barkubiyeta abarkweta mabare abarkura bimizi hatu no mangu wabiyeta bigaruka birukaho n'ushuzi Brincaha no SUS, brincaha no SUS. Nutangara. Yesu kuja kwekara utunyoni nyenda kuramizo. Umuntu akareba henjoka nahe kunyura kumungu akubona yaza kusimba majungu nanda kuramizo. Yesu akachura mwana. Ngo ngine kezo kwa kuraba ngo biru washta bokatoria ngo ije kutembe twera ngo ije kutembe. The torn veil signifies destruction of the old covenant. Okutabuka k'omukingo gw'omu hekalu yasenya buri kisiika yasenya niho harikugera hariyo mu Efeso ngu yasenya ekisiika ekyabere nikibatandisa nibw'obuzibu orikubona ori omu nsonga torikunywa amate ocumwire ekisiika yasenya ekisiika ekyabere kiro abeera nabyo yakisenya nibw'obuzibu yakisenya okushenya okufa kwa Yesu okutabuka k'omukingo omu hekalu okwihamu tukuhitseho muheru nikibanyisa ekyo kibanza kimanyisa ngu akashenya ebyabere bye by'ebiragiro yabisenya obugaruro byegarurire konka wakashenya. The torn veil also signifies the new beginning, the new covenant, the new beginning, the new life. Bitari mushandago
kuwaza kuhindura impare kuzwara kashutu n'nya mwaka kukarya kukarito katuru ya batu stane kugarura umbuguru shabye new life to adana genda ganes nabwo icyo akwija kumushukanisa wenda ganiye ya amwenezi izebidieta kandi mutateka mubiyona akaja kubiha he was Jesus of culture. Why was he circumcised? Okusaramura kana saramura bachimanzi yakateka mwakaja kushenya ndagano yeye no tarezi ya kushenya ndagano yona kushenya apana hapo bomu okutana kesho ni 12 omundagano ya Abraham na Rahanga ya ragana na wanda kana ya tete gefe shida kijago bachiko ejorenda gano ya Abraham na Rahanga. He was circumcised abo bakaba wenda gano ya Abraham nakugera tumtateka mungu kwihebera giro kureka kugira hata kubishikiza. He was Jesus of culture. Nangwe mureke kuteka mkoye kusoma ohindura culture oyitebyabere byanyu ebishikire byono bito kwatarana byono bito mutomugambe gino ejo tsiriko bayisa kwitarana wawe kusoma nekintu kwa kupitorana nechaga kwitorana wawe kwita culture yawe okubura values zawe okugira utumuntu tagamba tutagenda tutajya tutatwara tutagira. He was Jesus of culture. And yet he was against culture. He was above culture. No, he was above culture. But finally, he came to transform culture. Shagamai yakibuka yatimo umuhanda hatsomere abahebrayo suri ko mushorogogo ogwikome na mwenda Yesu kutoro umuhanda musya akato umuhanda ugaritse yo konga wakato umuhanda Azati amba problem shanju ndagane ensia Yesu kutoro umuhanda musya nahabwecho beshemwe Koktuino manzi kutaha kwera munonga ntaza kutaha yabweshaga mayenda ganesha shetetine rwanda bweshaga ya Yesu turabu umuhanda musya kuya hurira kate no kutabuka eriye kere kate no manya theologically kate nejo kutabuka ne poleka okuramya hanga umiringwe itwe imwe abachatu Uganda we Anglican Church of Uganda okuramya hanga things to worship God in Shekinah of God which is such a hanga konka okutabuka echabere kibaho kikabara kimanisa ngukesho ushwara atumwe aizaga mbere kabona the priest amugera ati shobeze kineje atunoyeteka kukongerwe nimiye enimiyo mwaka kesho zarete nimiyo mwaka kereza umsororo agite itambiro ahonje cyongwa rero kwaraheze ataje umuhoro horis ahapa hakabaho ortimbe kandi nawe kabona ubuwaza kuzayo akabayinye kubanza kweshemeza kwetesa ataka twere byabana kwiyaberaza kuzayo batamumuha bamukomo mukuguru aba batsigara hagati ya kuno yayitambiro bakwata muha wazayo bagumana bakora muha mubarere kwararo agiye koramo bamanya mwahuri twasere nogwayo kuva kwize kugwataguka kurura kugwataguka omdurukwe kugwahindikire heka omdurukwe kugwahindikire kurura okagabaza yo bakabona bokuza kushaba okufa kwa Yesu omdurukwe kugwatakire kwiyagira cyaho abasisi cyaketegesa kugambira tinga kuza kushabira no konge ngo iwe noyete isebi byawe noyeja ko mushagama ya Yesu ekozya utahikirira bona oshemera otahar kwera agweshagama yoha tiyenimi
namwe n'abikiriza abagenzi bito bikiriza nabagira ngo when the veil was torn apart, it shows the grace of God. Nemba bazarhanga tubyaketengesa kujwekerwa namwe ngo tubaine order of service twena twemerere tanko kushaba kwa sheshe nekeso imwe bo muzona muterere mukamakari bana ebyo nebyanyu okuramya hango mukitinsa no kuteka konkabo kwara yataha munagira ngo bushimbo bwo muri hekaru katabuka kandi kukuragwa tabukire gukahwa chikawa kuna yetese we yataho kansana ekyo kubazana shaba ekyakabiri natanga kuhimsa kasi berhangaza bayimsa mwara bayimsa basi kubara bayeza noja kurra batanga kushaba twabo mukushaba twena nza kushaba namwe haza baje kutukore mu cyukorera cyo kushaba hatu bari mu turabanya kushaka no shutwaza kumukata o mwaleta babando deja leto mwana firuko kati nuborekachi embabazoha zata ngutaje byo kugera katwetureze tusabe apana chikahwa evi byawe no byetesina wenga kano yera ko mushagama ya Yesu tubiri mu mwahure tubiri mu bishop mwana wanje tubiri mu nimperezete stini tubiri mu shagama Yesu no tempo kwisa ugeze tutemwe wowe ere mu kwirurwe nambere kamba kandi ibitoro mbiheze esente muzereze nezetengwa konkaze ziri kwisha tuzirukija kwiya wibara wabo utekirize shaka binyongwe pozi yatitoro umuhanda musya ukuraba umukubango hamushaka shoma yatwe nabwecho beishemwe ngokutunda mumazi kutaharumwera munonga ngokutunda mumazi kutaharumwera munonga ahabweshagama ya Yesu nzaraba umuhanda musyo gw'amagara nzaraba umuhanda musyo gw'amagara oguyatwera umukingo buyataguka hariyo byaye obuyabangwa kagira tyaho basisi nugombe rugwe mukingo hekare yatagukire nugombe rugwe endereza
ariyo musako ariyo mu ebo ariyo mu yugafodi beki barokore okutina mamaja kukaza beti waga mamaja guru kuyote ine ntase nunda kashashuraki dega ya Yesu dega kujye mamaja gabantu kanyaga ibi Yesu neje kubuza echabaretiro okutatina mamaja bono mwenda kwiguraki Yesu aine kutugirira babazi tukagirwa babazi tukatunga Yesu kumara okalyanko kwa kutasya okagenda ngo kubasa numwizuka samoni eyahererekeye ya leta yo wertamwe bwa mu kitute hatakiro kugemura numugishwa hapa obuyajya tubitu bantu mu mutakumwetwara atomu mwagira bacunda mukagira bateke mukagera atumwe mu rutamwe mu muta atutumwetwara hahangire okutaho mutunda wa 10 otaho muteki abashije musibu mtawo samoni yo kwereka yo mtuto moni yeje abarokore bakaba bamarwa mwene Yesu mwine namara noraro murokore atoze kumukhafi murokore na atoze kumukhafi orkutoze Yesu nabana kimara tekete ngutwe kore mu correction etereta rwivevo ababa yo kwejera ahatara kwejera taroksimuka omurokoro ina mabanja mu mabanka ngainga ha kwibanja ina mabanja okwatente makumukago kaziso mutakaliente makumyabara ha kwibanja abarokore bakaba borekwa abarokore bakaba bina obwenge bugwarhanga mbwe hatu no competing anesi abarokore bakaba ta competing anasi numkuzwara no competing numkombe kama kan competing no ho abagize mu twingana ezenga rotezanye tengaro ya muhoza weke kumuzona star kwingana no ngunakana avuga buto kuti nivuge buto ninyi nayo mbekakisho kuti ninyi mbekakisho ya hapana barokore Yesu toro kumutam competition yes akahutara echara kumanisa nambono una kubuza to ine hoki tukugira ngo akushangira uburuburi nayenda ngo ashangira ine hoki cyangwa nayenda ngo utabo mugara kongareka kugenda ukutari deka kweta refu yuta deka competing anesi noza kubusinge kanesi obusinge bwa Yesu ngo bongo bwese takwasa kwa konkesi wale na kundo businge bwese esinyegarana kwa ejo shoboroka Yesu wakana akatoka umuhanda ntabwo ni ukora bino reba no shabagarkara no shabagarkara bino mambo yuno no tabaguza kwero rusinge wawe konko muri Yesu amusinge we kuma elizo ejum ejakate twachese kokan buriki
ecya kabiri cyo kutangaza cyabere kwa kabiri esi yatengera ekizona zikatengera ebituru byibuka hashomera nyenda ngo bahakure koro kuba noteka ngo bafire kare no bazoke egenteka ngenda ngo gende oyongere gukora ho research ko kandi ngenda kubagambira ngo hariho abantu barahanga aburahanga kumanya ngo barimo mugasho ko kabustane yeyibire abakomeye mbuturu stane na basa kutwara kutomba twese ko kenyo tukumanya ngo rahanga na batari kumanya ngo oryo stane na basa kutwara akutum chome chendwa tufite nomba fumu stane na basa no kwiba kufite no chome chamarwa stane na basa no kwiba kutwara kufite no chome chwa maraya stane na basa kutum chome ko kani yenda muhurre ahashaha ya mwena Yesu yaheza kukaba ejizatenge tazayatka ebituru by'komshoro ngo 52 ebituru by'iguka hashobi mata yeshura na mshoro ngo atana kumwe ebyo kutangaza byabayeho umukingo muhekaro kwata hadabantu bateka tekero byo kutangaza byo kugendesa amagura hamayizi n'abateka tekero byo kutangaza byo kwenda kureba miracle just a miracle ko kandi ngenda kubagambira ngo byo kutangaza ogwatano nebiri ebituro by'ikuka kurra ebituro by'ikuka emtumbi by'abashirire emtumbi yenki emtumbi by'abashirire kurra emtumbi by'abashirire abaye bakweshejeire ababere bakweshejeire mbibi byabo yazo hata mchuri hata hizo wajasande mchuri emtumbi yaza kwembuka emtumbi wa mhozi emtumbi wa bajeni emtumbi wa matwezi emtumbi abasinzi emtumbi abashambani emtumbi ababe baferero mbibi byabo ababe bariyo abashuma ababrare ababe batajine matsuko ababe bateye bayisebo emturu amana ga Yesu ngai homu ngomsturu tamaro hatta robaga abagangarira gati muhana muwarera yakire istanyecro ogotara msturu kurra ebituru biguka emitumbi mingi yabashirire abaye bakweshejeire yazo kamba buzi okutubisho kandi wabera yumba tweza kariyoha kandi wagira yumba fumu wakariyoha oba shandaje ahandi rwanye gira shandaje umfumu akangira atumusigaze yaterensi atumusigaze atwenye bisirani kandi yo nango byastani no futu bwabye kerisana atwenye bisirani musigaze atwenye bisirani kaga jirana munana ntika abantu buntafa harwe mtumbi yabakirire harwe mustana rufutu mbombe nango iri umuntu aronde cyomeke ati kurra hashomeke hadiye emtumbi yabakirire soma emtumbi yabashirire abagweshejeire emtumbi yabakirire bari bagweshejeire byo kushisha byabo yazoro barugomuturu barugommarwa barugomurare barugommushoma barugomwitsi barugommurogo barugomkwangana bargamu bwanyuma yo kuzoka kwe umuzigo kufu umuzigo ikeneka umuzigo kupuka umuzigo kunyaga umuzigo
umuzigo kugambura bakagabantu umuzigo bwangazi umuzigo maryo umuzigo uri musajja bera na kazeke muze n'abana nabo bayina ubuze bwawe muze kwese z'abazeyi umuze gwatandikire umwamuzeyi nakweta Jefa Mary Wanjimani aryasu umuze gwatandikire umuze shoma nabaza kubatuza bargo mbuturu wanyuma yo kuzoka kwe bargo mbuturu bataha mu rembo rukwera oguru muhozi wabendara aho matuka garshere bargo mbuturu bataha mu rembo rukwera kurahakiro cyo kuzoka cyo kubaza sabiti bataha mu rembo rukwera shoma barego benshi abaye baryo mbuturu abaye baryo marwa abaye batarije ubushambani abaye batarije ubushuma abaye baryo mbatwezi abaye baryo mbafumu abaye bateni ho masiko abaye betoba yayi abaye owaje hari wakashaka bashtamsa ikidara chona obo kushora kwa Captain Francis Kashaka nkatsigara una munyanya foto mananga tikidara kapapa kitsimkaga kantar kayai kirega yo kashtamsa kwetu ya bia bargo muturu bya tarmat bargo muturu yo fuz bargo muturu yo war bargo muturu yo takiro hamat bargo muturu bayire kumwi hangu umwegarira hanga bari barihera hango ubunaje umwazi kanone zabugeza katemba institute yahure kigambo cyo muri Ezekere shura shata mushanza urango babiri kujoma kufagomere nkabashita mahari hasi ya cyapirecho yagira ngo umwana w'umuntu ko kwikezera izoba agama kufaga karanga tayinega y'umurahanga bomere kugwa kwikezera izoba umwoyo warhanga yagashumaho agama kufaga karanga tayinega hakaza horhu hakaza mwimtsi hakaza mumwityo reke mukare bihera hango nahoro umuntu yandera tera hati niyo mufagomere izoba ko kwemera ukabihera tukutendereza nyina wa Yakobo bashuma bagire kubotere umtundu gwe konka baba binde berertiri bagenda baza kotera konka bagenda berertiri bagira kwibarira bakumbaga izacu turukanda hango turi hosta emkoro yituketa kurvas bagenda berertiri niba no turkwikeza turyo munsi turwana n'isirundo rastane hakoma barega kwishaga katwingana hakoma bari gustana kureta kahikama hakwe ibare hango ryendware rukwisha kazo magaragaho hakwe ibare hango ry'umuyema rukwisha katahaga cyushwerebwa hakwe ibare hango ry'umuyema rukwisha kataho mbanaba hakwe ibare hango ry'amayiko rukwisha katahaga kibazigo hakwe ibare hango rukwisha bagenda birakirira ibare munohora umtundu w'embabazi uwayehoreza malaika wo kubanza wasangire majyamo akagirenda tende mushayije umtundu w'embabazi uwayehoreza amana gakata kurengere abaferero mbiture bakaragamo no we yayehoreza wana hatumye kasheshe bakamuhoreza mukashesha malaika umukuru
yayatagura ekibare cyangwa cyabenge mukingire kuba yagiye gushaka abashaka cyangwa rero togotereza ahubwo kuyashanje bekigerene yatumira ubusinge atumwakira ubusinge bwanjye ubusinge bwanjye nibubaha ataza atindi kubihereza kuko yensehereza nyenda mumanyi ko aho kwensehereza ntabwo nibarejwe mu mwisho bwawe ebyo yararekirire n'ingezi kiriya Yesu yagera atumwakira ubusinge bwanjye nibubaha kandi ndi kubaha ko kwense namwe kurabe no rwanda n'u Rwanda umanyi ko aho kwense atukanye ubwanjye nibahera cyo nawe cyo ine Yesu ari no gusinga ine Yesu ari no kushemera ine Yesu natwazanye ine Yesu ari no guhumura umutima ine Yesu nagambanye ine Yesu nayetese ine Yesu nashemeze ine Yesu ahumuye ukari yenda kugambira ngo inibari ndinyitu inibari oyeratirira ibari tarikubaza kugira ubusinge torikubaza kukumana torikubaza nakuturea torikubaza nakuterekana torikubaza nakutunza habo kuba oyeratirire ki ibare utunohora rigiye hata naza kweshongorera ikishongore batuburo businge
ukareze ibare ngo ryegekerere Yesu ngo reke kubuza ubwo busho businge yugambire Yesu bitakushemeze nahabwejo umurimo gwangeneye no kuguma ntwemera ababaye kandi ngenda kubagambira ngo twini ibare egeze ituru umuntu ekitandane kigufutora kubaza kurambikiriza ukaturumura ukashobora ukagira umurimo mungi shoka kubaho nyoka kagumaho omukazi akakubashira abana bakabashika barumuna bakabashika oryo muzi ningi nabakuboye tezi ibaye edestana la koletere yakutomesho yakikaho ibugira nzuri bukapa neja kurukumbagaza no short kama akumenenge hanga wizo tukundo mtundu wembabazi tateto mwesugwa stana na leta za waringa za mabare zomeshoka itusinsa tuzobusinge tubobusinge tubura no kushabagena utsase ukutaba kwizi utsase ukutwetele mwamani utsase ukutwenzele kwerondera mana gaitu Yesu nohereza obusinge wijuni umuri warwo mana ga yatagwire nki umuri we gakwegura bituru kagamba ebituru hakarga mu bitumbe yabeferiro byo kushisha byayo yareke ihe hakurya bashyikirire bakwera yaba rukutwiho bituru yaba reha namwe bagenzi banjabo abarakwa kigu kituru uwakwa kigu kituru mukama amana gauga muyihe gata gurinki gata gurutuma bwangi ahabo kono tugambe tumuntu we umukama ari amasiko hiriwe abo bana shansi bana mutubwirwa aharwa kwa mwezi mwingi utsimba emizi yaguhe na mwezi yo kumigera no bwo no mushana muhango ko cyana tukutina kana amavugo tugahotuka kandi tugura kwera ahabo kuba no mara Yesu bwero jo tumare utwabure tureke ko barokore bamabanja tureke ko barokore batarkorera ko hobyana tureke ko barokore barokotoka amababi barokushazi barabusinjogo twakweshengereza uyiyoreke karhango magara gaitu yesama tuwajurra kora wajurra Yesu asimwe kandi omugishoguruho niwe kakuyikiriza tumukazi wawe tumusheja wawe tumunywano wawe tumuzeire niwe weka kuyikiriza nambwe nanishaba ngo ikiriza amana ko moyo kweraga kubanda turi mu ntebe yoshitamu utagenda nibare kukuwisha kandi we Yesu narumanya hari yo mu kigambo cyane kigira ngo ebiru kuturega omoyo kwera naba nabikugambira no bumnywano wawe atari kubimanya no buwurukora nawe atari kubimanya kuko omoyo kwera nabigamba yabare mnonga bishop we twaza kweshongore cyeshongore kigana na kinana azanisha bamwe biceka bishatu byonka uyemerere n'amaguru gawe utagenda inibare wisha naryo ndanga tugirire imbabazi icyeshongore kikigana na kinana mpurira karyawe ye mbabazi Yesu utagarakayo oine bitandadwi kamera byonka ibyo kamera byonka utagenda ine bitandadwi n'umukazi wawe utagenda n'uyangana utagenda n'urugamo
n'amaruaga kwinzire utagenda yo mbafumu igiyagamba utagenda yo mwamaraya kama tugirie mbabazo yekwise igiseka cya kabiri umucurire nicyo twaza guherezaho kigira ngo nayereba igiseka cya kabiri cyoka mukama nayereba uwayereba nibyo mukono wawe ushabaniwe ubundi nibagira ngo bishop yaturimo mwanya mwene mwanya twakubaha konka tumanya ngo ntanga yagenda nakora umurimo gwe ahagwengiregi mwene twaza kweshongore cyeshongoro twemereye turundane biconco ninja kweta bakora b'imigongo kunuya umukazindro twine migongena kora wataya iro mugongo go rugo rukija kwera emigongena nambwe ni sabo chunzo ijaha nshere mpango oijaha hospital zone oijaha kandi akakoma na wajaha bwenu mbaza kwiha wakantwaka twaza kwaye biconco bitwa harahanga adogu oguno akakoma nikatwaraha iki kichwekeki mweno guno mchebezi wakakoma oguno atwara shere mpango oguno wa hospital zone kandi oguno w'ekishunju mweno kora wataya yaho tayayire akakoma no augu no wa shere mpango kandi ogu no wa hospital zone kandi ogu no w'ekishunju twaza kweshongoro cyeshongoro turundane biconco uko wishimwe twadushaba wishimwe baruku oine kuguma byoma byawe
kaga na bishatu tayo toto bitwa haranga aha Franka Mbugufu, Franka Kabura, tuja kusimira byanga byitu bwo kutura tugira werikoka Franka imeka special Thanksgiving imuri mujapa mwemerera hatwaza kumumzindaro atugambire cyari kusimira niki yasimsa rero tuja twena ukwayo kusima kwetu haranga rero nabandi bamusimira Frank jemerraha rero banyuma tuja kwayo kusima kwetu haranga kandi nsimiro migongo yitu nasho byanga byitu kama simwe ayebari bishop wetu dini abantu mwene kama simwe abyanjye tibarengo munonga konka nari nyanda kusima abo amagara mukama kutsasira ko yatwera kabatwara abandi akatoreka aho tukabatyo nari nyanda kusimira bintu bibiri umwana wa Arsi singiri no mukumari akagwana motoka yashasha konka yaga nani sima kache nani nyanda kweta pisi nabana aza trafiki Emana yorge kamera tendereza Yesu Yesu mwana wandenga Yesu omusango unaziza kwebaza rokozi ekinayitira abantu abana bawirwa ubwo n'umukazi wawirwa azakargaho mbwene nsima abantu kumanya ngwe kanise gine ya mwami nishe nkurubo kamasina bakagumana bwishe kitero mu ngaro zamani nenda kubasima munonga mwebari gutereza ikirisanyo na Genesis mukayije mwebari nasimsenyara yanjye kamasina munonga ekeshongoro iwo nzakwereza ecyawe nerito twereza kusima rahanga Imera Frank ekeshongoro 2005 twena ntayo kusima kwetu haranga kandi nsimiraho na Franco 2005 ntayo kusima kwetu haranga twena batatetu ingesima hakuwa tatetu akatorekeyo kukundakwe omuyajiyo chitahote echirikwera kuyesakunda imosima awokukunda eshakunda imosima awokukunda azajamo sisi Embabanzi namubisa
Ugari mwizera rya Kerebu, ugari muri yabiro. Nani shabangu miliyoni kumezi bashabeza amagarisa zisereze. Tendereza Yesu yakira yukame bitonjere byakwebwa ahameza yawe kwera bareta hulente okurgo mukaya umukurisi starre kabura wageze kuba hamwe nawe yabaro kurinde kaye yabaro kurinda bishukuru yabaro kureka humwe mwene bakora mu mabikiro gabo kuyamu byo bahire baretente haza bayongeraho na miliyoni 10 zo kushemeza ubutaho bwawe bahereza umugisho bakagisenesha ajyaye mukaba ibitonje byone byahewa yaha ukurga hagati y'imitima y'abantu bengi no mu mabikiro gabo bakusima ibyo bakorere bakusima ibyo basimburire bakusima ibyo barabizemu nangwa bakwereza no kutaka kwabo abarwaye mukamubatandira abarwazi ubakirisi mukamuhita umurundi ohereza umugisha byone byahegwayo kandi ngareza akora mu mabikiro kwereza mukama zitakena ubashashano n'amadrasa y'iguru ubaheze ibyo kuba wera imuntu bimwe Yesu Kristo mukama wetu
twereza yimwe bintu byanga gitu ya Uganda His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni ngo umuherezo umucagwawe nabona bari kukwatsa bukwe bemberi hangeri ukuguma yino busingeri no buteka twereza yo bururu turukuzamu mukama ubwemeza burgari we obeni waturondera bemeza bari kutina abari kukorera abari kubura abantu bawe batarikwenda byabo n'ishaje n'amagoba gawe twakweshejezo beni waturondera bemeza kandi uturekere usidi umukubarongo uteherezo kukwatanza umukubarongo ayi kama urukushaba kwitu twibukiza abana bayitu batsigaira universities abari kubuzubwa mukamwito murungi tumanya ngo babisinga makagabo n'abazeye babo na comfort y'abazeye babo n'abagenzi babo mukama ubeshye byono mbona ko wa discussion and vision mukama ubeshye kandi bena bumukubuza ubwoko kandi umushemerwa ko bahabure bashemererwa muri yiwe bateshemeza kureka bashemererwa muri yiwe ayi mukama urukushaba kwitu twakweshingereza mukama turi twashobora kwikiriza kurabo muri yiwe iwe Yesu Kristo mukama wetu impapura 214 ibyo kutera no kurwera imwabaye tesa cyumumazwe byo kushisha byanyu mukakunda n'abatayi banyu mukenda kugira imitumisi mu rubero kirenye cyararango kurgato mwene hino kwikiriza mahabo sakaramente gerkwere ko ahumuza kandi mwatire byanyu arango ushuburuza ubona mutsibira amajuno kutureza impapura 214 ayiranga ushuburuza ubona ishewa mukama wetu Yesu Kristo omhanyi w'ibintu byona kandi mutwemanda z'abantu bona mutwemera kandi tugoro ku byukushisha byitu ebitara bimwe ebitwere tukorobuno mundi ombiteka teko obigambo kwisa kubi nawe twikisa turetero kuturwa kukwije bikemekanga mbwetwe tesa kimwe kandi tugoro ku byukushisha byitu okubishwa sasa uburemezi bwawe tubasa kwemerwa usase tate twembabazi utsasira umwana wawe Yesu Kristo wetu utsasira byoni tukuzurumire bihigwire kandi okurugahati utezo kumatukeza umagara masya tubone kugwisagiye izina ryawe tinwe kandi nabo cyinsa abo Yesu Kristo mukamuyitu twena hamwe kakwetwe tumushare yampapura 218 yo kwete CV kuturya batashemereye kutorotoburaga cyabasi yemeza ye twese ko kushikira kwetu ayi mukamwe mbabazi ali mukamwimbabazi turukwijora kwa kubyambiza yawe twese kukwitera kwetu kureka imbabazi zawe nyingi tusemera ngo kutotorwa gacyabasi yemeza yawe konkiyo mukama toyina yenuka wowe bazo kutire bwona nawe cyo ayi mukamwimbabazi utwikiriza turiyo ko mwana wawe ukunda Yesu Kristo kandi tumeshaga mayi imbere yetu yishire kushise bone kushagaza umurugwe mayi yetu umushaka yo kuzubwingi ito tubone ku mumuru we nabo muri yitwe amin ayiranga ushoboza ubona tate tumwe kuntukusima abo ko katugerera imbabazi nyinyi wahaye umwana wa Kristo kucungura mu yafera mushara wa yayi mu keza ku kitambo ekikumarira kimukurhira besiyo nabo byabo kandi akatawe cyose cyo gufoko kubuguza ubwingi yaturagira umugire kwera kumatusha kuyatfira kwisibwaragaruka mbwe na tate tumbabazi tweshengereza no turezi kutera tushko gufoko no kubona musuko tururo twikiriza umuhago hanyu webi umugati na vinyo nk'uko umushinga Yesu Kristo yaturagiye tunye umugabo ugomba gukoresha mu gusima murongo ekiro kire kibamurebezeho akakwata umugati yaheze kusima yagobega yaguhabejwe najya tumwakire mwena muyaryo abo kubuno rwanje ubwahego yabwanyu ntabwo abenye ibintu mukora mututosha mwabaminguriyaho okunyushiraho baheze kujya yakwata tekiko yaheze kusima yakiro yajatumwakire mwena mwaje abo kubigineshaga mayanje ndagane sese kabwanyu ntabwo abenye ibintu mukora mututosha mwabaminguriyaho okunyushiraho mvugura mfundo rwa Yesu kwa baba yakiro bintu no kwiteza kanusi shaga mayenda gane sese kabwanyu ntabwo abenye yakiro Cambio
izina ryawe ryezwe ubukama bwawe bwije ibyo ukunda bw'umunsi ngo gukora mu iguru otuhatire kuri yo totosha utsasi mukisha bitu kwiye tukusasa uchaza utatwara mukohirwa kure kutunombi ahubukama n'ubushobozi n'iki sasa byawe ebiro nebiro amina twena katwemerere twese hamwe twisa Ekisa cyawe shebona n'umwana n'umuyo rwera ko kucyabeje gutandika na hato n'ubugiri kandi ko kirba ebiro byona amin mushitame shabu singero musha osinge bwarango bire yuko tegeza ko umuntu wena urinde mutuma yanye no wengi bwanye kumena manyaranga kandi mukunda n'umwana wa Yesu Kristo umucago wawe tateitwe n'umwana n'umuyo rwera kwereza bukunda ukagisahi hirya weni ugende nariyo uzumaka gabo uzumirimo yabo uzumagara gabo kandi umucago wawe ubajune kandi umumihanga gitu bigana n'umuyobozi wayo kandi umumkarisa yawe kandi umumaka gaitu kandi utaturugaho kurga hati no kwisibira byona amina ukaba agumene umuyo wawe siyahwa ebimwaza kubintu sente rero tushora heri nyana nayo mugindwe mpiha tubendeze istano kamusiba Marod Bishop Parho n'ubutabubu beno waza kutindurira sente yaba noha nanishaba abazere ba Wilba akorage je mwakire agatabo kandi naba ankunda kabura uyu wa akorage aha dene wa ankunda Abigail wazira ba ankunda Abigail aha dene try Rachel akankiza alitonoki na kare awishimwe Alan natumanya abaziri ba Alan natumanya basi ubutabubu mubikeke nyenzi ya university babana bagwenda nahandi bwenu my lord bishop hariho ibintu bike bibiri kandi hari harwende Yo
Okuzaguza Pasika ninga shomukuzaguza amazoka ga Mukama witu Yesu Kristo elizoba turi North Ankole Diocese ahaberezi kandi turi St Emmanuel Cathedral omuri Kirikora District baje kuzakurungi Pasika shware kwa batambura nitwe wanareba benji konka amata ya 28 ugwa mukaga no gutugambira ngo takiriho yazokire omukituro takiriho ngumwije mureba hajyande mwentu wasimahanga itwa bahika aharunakoru simarhanga ahoruho nareba kuryari baje mujoti yebare Yesu wabasakumfya hizo bari kuzoba kwa Mukama witu Yesu Kristo tunda tsimera hanga tumwebaze aho kubahine bingi abatarebe kuzoba kwa Mukama witu Yesu Kristo mbwene hona hiwajaguza we want to thank the Lord kandi nsima imbabaza hange zatugirire okubasa kwika hizo bari ya Pasika ebyebiro 20 okwezi kwa kana 2025 tuwa turisirihura St Emmanuel Cathedral ahabereberezi bwa North Ankole Diocese nyenda kwende zizo barungi mujaguzeje munyweje muryeje konkebe byona twino kumanya twina amasiko abo kukomaguru tutirize Yesu abo mukino w'amagara gitu ebyasigara tubimurekere twamwikiriza ubuzima buri mwe nanarengo ukitiriza Yesu kandi endeseje mujaguze kurungi wabwine kureya